The Shillong Heart Clinic welcomes Dr. Amethyst Bauman, consultant interventional cardiologist, formerly of Medanta, the Medicity. From preventive care to advanced cardiac procedures, your heart is in safe hands. Book now at 9863050899. Kawai nagi school kebadan hakathan Upper Shillong bat harut surak kebadang pentrai menta ban penle kebatip kum ke surak furlin na Shillong Shadauki kalahaban mat ke jing khamtam hakabia day bat ki khna school bat kani kalapau perthai kata haki nigi sngi bahab uslam kani ke school kebamat jing kani ke school Gorkha Higher Secondary School kebadan Halaimer Upper Shillong bat hak jing laj Shillong mel lala ban sakhi hi kumno ki no hikai bat ki khna school ki mat jing hakabia day bat ka rung kami school bat ka daw hi kadai ka jing suki ban sna pan bahaya ka surak ban rung sepok school ka company bat ka sarkar jelahi ki khlambat ya ka kular ka bakila kular syakinong penyat school habayo banyakran bat uwei ni kino hikai jong school uba deni mar banyang ulaong balabon sien nakalyang jong school kiladap ban pen ngau syaki bor bari pej kata syaka sarkar jela lingba ki engineer bat kiladap ban kular ruban pendap no yaka hak khandai tri urempang arajar arpun rio henry kata ka khlam urlong Nalor kata ulaong ru namar ka jing suki bat le kuman ki bor badai pen kalawan ra jing yaki kom ka school bat yaki khna school khamtam hakani ka por balas sedang uslam namar ki kimi ki pa kimnot sho ban rung kali syapo school namar ka jing bam biang ka surok komta kilahap ban penhiar yaki khon tang ha surok ba bat kan ni kala ban bu jing ma yaki khna school khamtam ki badang red karta Abaidi berkata nilak persang ina kaliang juga school banyak kendu ikni ki engineer ki badi pek ikni ka bansina ikni ka lenti ikni ka surok ma ti ka jing sija ki kular yang ni bakin pendap haka kendai terik jong ubnai baar Henry hadin mengilak long school khalai terik lu kata ka jing kular ka jong ki ka kham urlong ye ti hadu mentangi dai ngidang ye am lanu kin wan bansina kan ikni surok ong meneru kalong tangkoi hi karung kami ada kawan ke jenjar Namaram day tang kikna school ki basyan jing ani namang idon ki staff ki basa ani pom ki dong ki idon school staff ki badan ki office ki basa quarter ro hapan mi bandrung ban mi hina kani man kesni ki kaperthai mta kadi kaperthai badon ki kali mo dase nimla bandrung la ki pek jinglong jong ani jaka menta kala ada ke keti sudah menta lada kani ya kani ke jaka kani ke surok lada kimla ban le ana odwod on la slop bahale la syai kamu kanang ora sibun kijing kijing mati ngakai musu ongno nisu kermen ba kadum jai ke besosi ki kena namar ba indak pet ke jinglong jingman jogan ite ba wat banyak tak kejat ru kai dan jingmai kan kamtam kena lung sakawe de kalong hakmat jong surok mentala dang ilet ki kaliru ki kalir ki bano musu ongno man ka second man ka minute ti kamdan kata safety kan kok surok bakal tu ko bubu jing mas bun ikna antan ki rang red ni menta ka gear ru ni indon gear chu menta ko bakalong menta ka gear ru la ka weng no nama ba ka ni limpi ban ru hapan ne ting super pa kenya kan ni ka di pek ya kan ni ka surok kini kampu ai ka jing pek jungi te lesing la manong ba menta lawan chu benai slot Beningkong kalong ba let's say ka jing tray kan surok kan kham slap namar sin bon slap ting takti kanang bon namar hangi khmat kan ka habandan ko ka drainage ka ba ki haban connect nanti interconnect ya kate ko adap kan ni ko we hangi tiga ban tap culvert anto tuntal on slap ting pek kan nang simpor en rela da kile wood hi kila de kila ban pendap namar kan ni surok ko kidang snawat menta nang lai si sosi kila adap ban siang rong aduk kan ni Andre ini ibatang kandiat de kila panle watang sini tu arakimon. Kasubon siya kini surak kabarim kabiang na dang sidong kasulong matang tawa ka sarkari kay iba nila dan kam ka bakame ka surak. Ya kata tingi ismo kanat mengiyo surak ka bahe Andre ni ko aro ojo ka por bak safety kan dan gen di kena school hantam ka balang harus surak ni. Habe de bakaniru kadan ko ka jingja mancisni. Hadin bala rang uslap mo nado kuna ong menen nado arbaje tam nado live je di on lawai school kini kena rang red kena di badang song class 2 class 3 tentu on dawan shaw ki kimi pa namang import don gate ki kimi pa kidang ya chedin kila ya mare chakmat on da ki mare poi bet hak khmat dang ni surok ki kani ru kadi ka we ka mucho onok safety concern kan nakaliang ka school mo
Te bas kawi dia kalau ba lada kilia udut ke di surok. Kila ban pendap na udut. Te nak kaliang di sekolah tu ngilak ban yo no ikagit kan. Kenang makan nong ga jingada kan kena ke berang det kum kini ki age. Bat kum menta hadin tu slap ru anda lawan show ki kali jong ki kini ki pa. Kalau rung ke taksi. Ya dia nang tu pada Honda kini ke taksi kelas tang menok ya kini ke surok kendau. Te kalau no first gear kum tu. Andre kensan kini kali kamla shu bantek lakam ya ka break jongka nama kala jor kala tie. Te kala slide back. Syaka juga kala slide back. Syaka phang kadiang. Patla ikum man kan kala tang ba shu imat tang isnai jong blay. Ka poino apo surok. Kadang kontak no pak surok. Te ka long safe kini kali ring ka jing pek juni nga la image sebab palat ya kini jingja. Nakaliang jungi no kairu ngimrung shu. Siapa sekolah ngimla hiru bandrung. Buat ki arsakar ngimla shu bandrung ngilak subu no sya surok seti sedien cara explore dia ngilak bu no seting ya ban ya tak kerja. Dibun ki kimi ki paru kla shu drop ki phone angi po surok. Buat seti sedien. Shu bandingkong bang pak ban ong tu kalong ba ya ka company ka bapet ya kani bat sarkar hiru bakan dia kampu nomor kani ka dikakam ka ba dan kam kerki nomor kam dei tang kam ya simat kalong ya emang salang hi bro oi ya kibri ki basa ya kani ka hani ka dong khan ki khna ki bakuli ya kani ka school ki nong kai ki batre yang ni ki bawan ni ki jaka bat bakan kan ke jingsan kan Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.